Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yuak kloy ki kubor na ke jela. Being nominated as candidate to fill the seat in the Meghalaya Legislative Assembly, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Date of place no authority. Ayo Pak. How many sets? 2 sets. Yeah, 2 sets. Riba pastor juga. Di kaji tu kejunga kalau nak kali election minta kalau murah itu sekolah. Di kali ke for buat cepat tipai saya ke kongres. Lamat ikan di sarkar MD kalau dulu tam India di Korea di Thep ngakran hak cepat bakal di for bagi tipai saya ke kongres. Awak bila betong baka kongres musyawarah kalau minta hindai na iba pa iba ki kasari ka kongres amtam ka di por minta di tentang apa sih kan ada itu di pa iba jangan mau musi baka di por bagi pai sa kongres
Kenang maura ke jingkala ban thmai khamtam ka dik mawsam musi ki jungi ni barang don chipon ke jing sadin argi phai sha ka hel phai sha ka surok phai sha ki norep ko ina kam maura ke jingkala to maura ki bakin yo no ke jing mentoi kiri kon yo kun be ko to kenang ta with Fatima joining BJP. So do you think that it will really hamper you? I'm always helping people. It's you people who are thinking that I'm doing it just before election. You know, it's being highlighted because elections are coming. But if you see throughout the 5 years, I've been helping people throughout, and not only in my constituency, I'll tell you. Any people, be it from any constituency, any part of the state, if they come to me, if I can help, I will help. That doesn't mean that I'm trying to, do anything wrong or anything. I'm helping throughout the year, throughout 5 years. Mahati, Longkram, and anywhere else. Yeah. We've seen the other political leaders have asked the voters not to vote for businessmen. What do you have to say on this? See, candidates ask for so many things from people, and I think it's totally it's the right of the people to choose whoever they want, be it a businessman, a doctor, an engineer, or anybody. It's the right of the people to vote. So by them telling them not to vote for businessman, it doesn't mean that people will not vote a businessman. So I think it's totally fine. It's the right of the people. They will do what they want. They will do what they need. They will calculate and they will do what they want. Yeah. Thank you guys. Thank you. Partner so sarang ruang ni kapor pan yang kum candidate jong ke NPP for the first time. Contesting in the election and the third time. First election lost 2018 job. At least 2 elections ngele Indian National Congress, but this time ngele National Party party dan NPP, National People's Party. Masuk scam job naman ba bro si san scam ngadon bo pai ba ngatri bo pai ba abang ngakala nang way party pai ba oklam o dina we don lang ni tinggal su scam bang ke kam mengalale bro si san scam ngasu sarong mengalale ikam bo ba bat ngasu sarong mengalala fulfill perfect ikam bagi dorpat senong ki ai mengalale ngalah pendep 100% ikam ba Mak, kerana pun tak ada ambil intervensi dengan sokar bangsa, balak nampir dengan PP pun jadi kau pun dia, pun perai balak nampir dengan Becing ketua tu kan sokar dan beiji ketua. Ndai tak ikan ni parti kan ni sokar bayi lama ta. Wadi ke Kongres sokar pemerintah ni dan ni ketua. Kamu ndai tangan ni sokar besar ketua. Mencua por Kongres ngarang Kongres ni syak apa? Syak election ngal syak keren bah. Dia harus sokar berul dan lay rule bahal lay don baik sih ketua. Jadi mat ada sejak ni. Nama tak constituency. Nama tak constituency ke kemat banding pungsan bah ke program banding kong mga sibu ahmad ni kalau mengan continue ya kan ke program juga aku tolong we na smart constituency hapo Shillong hapo Meghalaya bro we kata kalau long ba kumung tangi tren mentaru sanpur tingkat project juga Shillong smart city kila sanction constituency juga bagi kam kita ngai menta syai ngasusi ban ong batang hapo ka arsnem ni pula ban le sibun nama kala betut balat ko kubet tambangi dang ya tri bat ngampet bat pulat mangan pelong ya ka constituency juga ka smart constituency kadi ko sarong ko bitu ilong ko be ngasu sarong bahat ba iwan berpai ko ba idon kata ka mensir ba in pediang ya kata ndre ide ben sutu tang ko ni na ai manga personally mali ai manga ndre member jong unit begini ai tambah suah bangin le ban ai ki pai ba ya ka ai pengela ban le ida launch public ba bentang in launch no ya kadika part of the MLA scheme nam ta ban sam ya uni pressure cooker nam ta ka wei ka ye ngambut pengale buri na kamle buri na open ni and launch ya kani suah ban sam ngamlong kiwi ki Kyrteng iba kentua ya nga ngasam kat bayi lady pat isam nari play ke tu long kuis
Kami ni kalipan pai tang jonga. Kalipan pai ru yo kutong bersya je mah. Nengang ale bersya, hang bersya. Ndai kumi koi kutong bersya nga kilile buri-buri. Bat ke kento nga banga ai bersya. Batai kai. Kijing du na sudah nadu mingi sesabngi nadu satai sedu sathi. It will take me years to repair the damage done. Ibadah ini kena persian bagi kita, bagi masyarakat kita. Ini pasti dah tahu. Okay? Besar katanya, UDP akan persian bersama yang bertemu. Hilang jepi lah. Amdan. Henry. Ki dingso. Ki batu Kyrteng kan pi wong ma kase bilat. Kase bilat. Badon dingso ngampat jiwa snow. Babeno ding bilat un sok kai. Hari tang itu ki sok thang ki badon sia te ki lada pisiat ki hap lada piyu te ki thar. Te manta ki beriu ki la thar yang kan ke NPP na soryong susi. Juga kalong pa ngan hapan serdap ngan hapan repair ya ka jingjot jong konsersi kabala pay kabala jot menta brosan snap. Ini no ikut kongres bagi join ke UDP. Kamu bisa no bensin sama job yang. Namar ngakwa bangan don pat ka parti trairi ka bangan nongrim ke jongka kalong ban kentiu banra ya ka jaj benriu lajok. Sebelum mai sedia arba amtak, berarti dulu kibri borok kidawa. Andai duna pat kinong yalam. Kinong yalam kisami. Kidan kinong yalam, boleh dong duna. We have got abundant of leaders in the regional parties. Temanu isap. Tinggal kita kuat di tengah hapan tadi beda lagi socio economic development di tengah hapan. Iyo ya rakyat nasional. Ayat dua ini bagaimana ya rakyat kami macam ni kalau kembang kembali ini kita pakai. Nama kecil kemen tu pakai kerja kemen tu. Ini kebetulan ni kita kontras kita sen kontras. Kemar pun parti apa sen kontras kedai kata sindication. Really, the ideology of Congress na doon miswa, kita akan change. Dua ka akan change ka tumba jiya ki po andre makatni bola insya Allah bajo. Ini baru terletak untuk parti, lesi kita, lesi kita. Kami nak kalian jongin ni sim kata pengetat ni bagi cipta bor. Beriru mentah dipai bak ke seluruh dia kajing dan kami jongka sen Congress di sini. Haga bagi kuat kajing kala. Kemudian dengan kepor bagi siam jika antara sensilan di dalamnya. Oleh community po, jangan kita kepor bersawan di luar jing kelab jing kerman ke batamai, atau kata jing kemudian kita yang kita oh sebetulnya tak sensilan dia kerja benar kontan dia jalan yang baik. Inilah benar-benar jing kerman.